Ni mu rugabano rw'imirenge ya Kinigi na Nyange mu karere ka Musanze. Bamwe mu babyeyi bafite abana bakiri bato nyuma yo kuva gusenga, hari bamwe mu bari kugurira abana babo amandazi akoze mu ngano ariyo bita imbada. Gusa ku rundi ruhande hari abandi babyeyi batandatu bari kugurira abana babo amagi aho kubagurira ibindi. Kuri mikoro za radio na televiziyo Flash bavuga ko impamvu bari kugurira abana amagi ari uko bamenye ko igi rigira akamaro cyane cyane ku mwana. Mama, ni ibihe byiza byo kugaburira umwana amagi? Bimurinda igwingira agakura neza. Nyuma y'aho umaze kuyabagaburira wenda umaze nk'igihe ubona hari icyo byahinduye ku mikurire yabo? Barakura no mu bwenge, mbega byongera ubwenge. Mama, kubera icyo uhisemo kugurira umwana iki? Kubera ko ari byiza. Bakubwiye ko ibyiza by'igi ari ibi? Tuma imikurire y'umwana igenda neza. Mama, kubera icyo ubuguriye umwana wawe iki? Nuko nzi ko igi rifite vitamine. Gute? Igi rifite gikungahaye ku gukomeza amagufa y'umwana, bituma agira imikurire myiza, mbese ntabe yafatwa n'indwara izo arizo zose. Bamwe mu bo twabonye bari kugurira abana babo ikitari amagi, aba bahisemo kubagurira amagi barabakebura bababwira ko igi rigira intungamubiri kurusha ibindi babagaburira. Imbada nta kimaze, ntabwo yaruta igi. Bagakwiye kureka iyo myumvire bakaje baragurira abana amagi. Kugira uruhu rukeye, kuba atakunda kurwaragurika. Ababyeyi bumva batireka nta kugurira umwana igi wabagira ihe nama? Abagira inama uko yo kujya bakunda kuyabagaburira cyane, nibura nka rimwe ku munsi. Nubwo aba babyeyi bo bamaze gusobanukirwa n'ibijyanye no kugaburira amagi abana babo, umubare w'abana bayagaburirwa bari munsi y'imyaka 2 baracyari ku kigereranyo cya 7%. Gusa Josephine Kayumba, umukozi muri UNICEF, avuga ko abantu bakwiye kumenya ko ibikomoka ku matungo birimo intungamubiri ziruta ibyo mu biryo bisanzwe. Uvuga ngo icyambere proteine zituruka ku matungo ni nziza cyane kurusha proteine zituruka ahandi. Mu bishyimbo nicyo kintu cya mbere turya mu Rwanda kirimo proteine, ariko noneho byagaragaye ko turya ku bintu biturutse ku bihingwa kurusha ibikomoka ku matungo, kandi ibituruka ku matungo bifite proteine nziza urya muri quantité nkeya ikakugirira akamaro kurusha ibyo warya mu bindi. Muri rusange gahunda y'imyaka 2 yiswe hehe n'igwingira ihuriweho n'inzego zigiye zitandukanye, igira imwe kuri buri mwana buri munsi ni kimwe mu gishyizwe imbere mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.